mulare durale ni loku lagi orang bilang agina ibakalo dan sina ampun itu rawani kaiki amai ni puah kapita di singa di buah ma di singa di pulau Februari au ke cedwe au ke cedwe ba e bumi ba boleh kabur di rumah singa nai ma ai di Februari ngau nambah okol ngau nambah okol sada itu bulan dia bawa bina akhirnya kelung irawan ni baka aram ai amba agi ambula tomu ya yu ini ngau na dia ngau na rangan reba ura profita ke rapi dia ki merambula tomu ya hi amba kalau ngau dia ya hi amba hadiri ni ambula tomu ya amba ni ngau na ya ngau na ki aba ambau ani go cisu na Allah mai hina na bula dia wa ibu main beula ibu main beula lagi ibu ki amba ngapa lalu di bala ko rumah ibu ngau ni bihuri loku si biar lebih para ko rumah iba ngau na ni be ko ni kay ko ko kaya ama ngai na kaya bukagi na tina na makan di raw ni ko ni tay yo ama ay makan di kaya bukagi na tina ama ko na ko ni tay ema arama di kuwa bilang itu na tina haru au na numa merongi ari alamo na tungau doa ngambari ko tagi iya na arama ni kuwa balik ni sa inuwi ba ni montewe na bigas na amulia sarawan ni ko mi kabiusin kakina sesuai hukum may nararaman ko sa ikaluwe utawuan ba iwi na kang bakit ka bagini matuo ko sa iwan ni dulu na wala ni ko rawa na aram natin di kuha bakit ka bagina iwo pambulo au rogo ko bali kita kalau di Lomalang itu kok ya kalau pindah kalau Lomalang Pak Ubarau me ba kalau na tinggi biro na posta na arma di ko o taw ba nga ba iwi dake na yoti di gospel ni ndaw kan the last evangelist message na uluan ko na kini balbale panatutudo me toka ba sama tunga special people, tunga special gospel workers, nakadibira halo na iyo ini ngau na iya, na solia bira iyo ini uku, kono tau ame na arama ni huwa. Kia na be ala no aginira, oi rai kumuhu ama na banga aginira halo, merandomo ni kali na iyo ini ngau na iya. Wa agi na message. Kaya na pete na solia vera na ini ngau na iya. Berkona tungaraw tumas. Uranga mami baka binabinaha iko baka levo ni rawa ni miyaw igo na aram na binikuwa may miyaw rosa biro bema. Kami ngandeba mi umberi mami na bi umberi ni miyaw yalo amu may rawa ni mami hila rawa akami ki obola be mami na aram na binikuwa. Rosa nga baka rawa-rawa ni rawa ni mamihila ay uhu ni ubosa ibu gini ena arana ni ko ami bangan dewa bakali bo be umbel ni yalo am ani maso na bakali naka ena ko isu na ai na yoti ni gospel ni indau ni kankan ai the last evangelist message ni ngauna ya akhlo baka urira dake awona ama atau kadi membale anga iyo ini ngau kai solia veira itu nga special message and the pet mereka muli namali urusa ka puro papa na igine olu ruwa aro ga ti sepe ruwa aro ni chisu iko ruwa kai aro ike iko na aro iha dava na ibaka takila ni nomunila humai kay na ibaka tao tio tikay Bora-bora.
Dama na ibakata kila-kila ni nomunila kumay, kay na ibakata o ti kay bura-bura. Chisu kay ibakamatala agi na sombu, igi na va, lima, ono, sombu. Nila ya dhoma maya igi na ini kapa, kay kayaw kaya, nabunaw tagimanda, bura-bura tau bako na itugu-tugu binakaonggo, kay na mata nito, may bakantina-tina, sa nagayado muri na ibakata oti-oti. Okay? Wolo kaya, nabunaw tagimanda, bura-bura tau bako na itugu-tugu binakaonggo. Ni kay may mula baka ama o chisui bura-bura, alo umba makawa uy bura-bura. Kaya yung bale buwa pa yung makalikos peli, rabunaw agina iyo. Yo chisu kay kayo kaya, nabunaw tagimanda, bura-bura tau bako na itugu-tugu binakaonggo, makani o kaya kori, makani o kaya la orang moto may bal nilo kena makani o kaya la hubuli to may nakina horni huli may kena o bolo kaya na ituku-tuku binaka onggo na poso balang this gospel bolo kaya punaw tage buru-buru to na ituku-tuku binaka onggo sanang kayado muri na ibakata kena bale-bale iya bida ikina bida pakasama to na umikata kena pakasama iya tunga oira mbe nanu mau kai sutu pe mau sisu alo ba urawa ke ba urawa alo oira mbe era babu nau iko kau tolu yang bahi kai basi ko sisu ye tu nga kospel era babu nau agina iko oira alle bagi no sisu nanu mau ira tiu oira marore bu nau era makani bambo sisu kono ira tiu ora ramak ira bakambo ay buna ora marore buna ora makangani bakambo ichisu right kene bale-bale ya oi rambe era babu no agina iko itu ngakos peli na onra be ivali lo wale ba kino chisu right kene garua o bola iko ke ya uno tagi buru-buru tau na itu bina kongo sanang kayado ay murid na daba na ibo katao tio kene bale-bale kuchisu itu nga iko na special gospel naki nga membale anay bakata oti ni ngauna. Chisu iko utunga na utunga na kospeli. Bale abaka ambag itunga nga the end of time. Right? Bale abaka ambag itunga nga ayo ini ngauna iya. Kene bale ayo ni kospeli ni be bakambulay ni kalo kapag ray agi na kawa ni ona be bakambulay kalo baka audo complete salvation. Bagayango. Okay? Bagayango. Nanu mo ikot. Right? Kaolo ni baga sama, ikot iyo kaya na igina iya, ini pa. Nabunaw tagimanda, buru-buru tao na itugu-tugu binaka, onggo, makani ko kaya kori, makani ko kaya mutubu na ugini ko mutubu. Onggo. Okay? This gospel. Kaya bale-bale, chisu, tunga igo au na kospeli ya maalia. Erangan dewa ama harakataba iwa ama audhohonga. Right? Kospeli membale ayo iningau na iya. Erangan dewa kadidiba na temata, bale adaba. That's the way the gospel should be preached. Uchisu tunga iwa na kospeli engani tunga amba ama ana iyo iningau na iya. Bakaray aki kinakaw-kawan yaw na may bakambulay baka audo. Physically, spiritually. Okay? Kay oboli ko na kayo na ialan no ha, ora akos pilia, era kataba iwa ama ha, bale adaba, bale kuchisu buno agina iwa akos pili ko na kayo na ipalapalasan nga matutulong kami abuno agi. Okay? Kaya bale-bale, ukian ba natutono may abulida, to preach the gospel the way Jesus preached. Patuton mi abuno bagi na gospel na omoni sala baasar nga ibuno bagi na igugino ko de ko chisu. Bale adaba, that's the way God saves mankind. Konang hina. Omoni sala ibu bagi bulagi no chisu. Pinakaw ama. Right? Aro miki anak aronga. Adaba gospel with Jesus. What is the gospel of Jesus? Harua itaw po na wagi na makadabo Jesus lao na gospel. Right?
kene ka olu ni aro sababu na baru ka woi pakalibu ina ko ama ina ko spele bu na ko kini ko jisu apa tina agni lebo ama ar ka tamuri madi wase ba rusenga bu olu rusenga bu lima na madi una wase ba madi wase ba rusenga bu olu kina rusenga bu lima madi ba rusenga bu olu rusenga bu lima ke patiba madi ba rusenga bu olu rusenga bu lima ruatol asa vela wa ki boli kali lita do chisu asa pakatabu bule na non rabe bale ni lotu asa buna utara na itu pinaka ni mata ni tu asa pakambula iro na tamata mai na mate kenga gaina asa romo bagiani na kena i romo bisiria taudoko asa kauwa goira kenga na tabu mate era sa taubi na mate tani esoge na ya luma ke ira sa durumi ira na teboro ke ira sa taubi lia ke ira sa taubi parlase asa bambulai ira kokoya arsa lewe bunga sa asa muri koya mai kaleli ke tiga poli ke Jerusalem ke chutia ke natai kan dua ni laba ikini bola ambo ko wili koli e vida ga ki abaka omika kina dua ko chisu o gea e taubi la koya ki peto bela koya bolo koya asa vei laba Vela koya ki boli e kale li tau o chisu. Ma ini gani ai ngapa na ikini bola amkori. O chisu o kaya tau vela koya ki boli e kale li e tika poli Jerusalemi chutia ke na taikan tua ni chontani. E makani tau iko makatuma. E urang tau vakadaha. E urang tau laho. E urang tau yavala. E urang tau haulo. Ikina nga pabiligay ko. Kene karua. Sa pagkatapo muli na nonra bay vale ni kiniliga ihinaya. Obola ko bola. Sa pagkatapo muli na nonra bay vale ni makanitungan bulungan na balnilo. Ase Lago ko may na lesson ni kay Mari kay nabula ko lumbawi. O kaya pulani singa ambo balnilo makayo ya ba singa lebon umbala na balibiti. Wala pita. Asa pakatabu muli na nonra vei vale ni lotu. Makanitungan bulungan na vale lotu sea. Pa obola ko bendo oi beula ba ra lu utambe. Tungasi nga ulai lo nakasa kay kaya de iko turni lo me nakasa. O hai sa bole kan ni bida pula kay o sa singa ambu ko nga beula. Ama kamatangan ni tungasi nga ambu men o baula ko sumo o beula men o bau mai lubi. Kaya o mo to wale ko kan tunga pura singa ambu to bau mai lubi. Kaya ko diyo kaya sa pakatabu na nonra vei vale ni lotu. Ara tunga singa ambu Lalu tak ben oi bangaragi lai singa ambu gina, lai singa ambu ben oi meula, lai singa ambu ben oi valeni ben oi tawara, barau alo tabi utu. Kaolu ni baka sama. Asabunang taga na itu tugu binaga ni mata ni tuni kalo. Rumota kai sudu mai ucisu kai dia ama ai bura-bura ucisu ni ego buna ministri oi rambe erbabu no. Rababu no akina ego on rai uhu. Ia kaya bola yang lalu, o tisu o tau buna agina nga na tuku binaka ni mata ni tu ni kalau tuku binaka ni mata ni tu ni kalau lama akali uhu bagan apa kona uhu ni mani uni kalau uhu bagan apa ai uhu mosi eru ama udah ena ngau na menruwa bunau awe nuwa anga ya do vevo to ni sabole kana daba mata ni tu ni kalau gochon nda we baptizo ba gichisu ai do kai unga do vevo to ni sabole kana mata ni tu ni ai ni mani uni kalau wai mosi bale adaba bale ai ni bisa ai ni ge so masarang mo karea ni ketay ko na tunga singa kay lako rumay tunga tunga beka leo ni lo si tunga beka bro ama kanilo kay kau kaya mape ko boy mo bisa bukun
Natawa na obolo mapi. Wewe balo iko. Bakay api ko. Lebo nga una kaya nanungo kia ni bebu uni aya nga bela malumalumu makanya nga behi agi iko iloma. Au na igau mayo tisu na una kospeli na hura ya na itutu ni mate ni tuni kalau ai uhu nga ni besa wena sama. Odei sikodei. Olo se maka ama auto nga ndrema me bangala me besa ni bebu uni. Nanga una obole kikina beki ai tunga ai uhu ni besa wena sama makani rawa. Soa pawa era iho ina lomata iloma. Soa hau soa ulu ni banua, soa ratu. Era baka eka iho ina lomata iloma. Ko ira labe ulu ni banua ya, totonu mera baka sau maki agi, mera baka lolo bira agi, mera dia ama ami sau maki agi. Ai uhu ni maani uni kalau, ai uhu ni begu uni ai uhu ni besau ai uhu ni ona baka baka malu agi goyau ni rawani yado me baka basi ka agi mai ai gini bala tonton ni kalau ai uhu ni mani ni kalau ai uhu ngani yalo tonton ni kalau ai uhu ni bina kasara ai uhu ni ona yado ama merawaan rengan ni kalau maka mi mai leon lo maka mi amai lo nga na ngau na o ikino talo ki amat maya ki ambaka gila pano ila inhi ai uhu ni mani uni kalau wai uhu ni ona bakara agi amma lo milaba merawa amma ni uni kalau asam bulang ai wai gai bulang ai wana bura ya barawa ko kaya mani uni kalau maka li bahino maka ni kali mangalaki na amma na sigan lo magino kaya sampula nga ego koy amma ni kalau ukolok ya mata ni tuni kalau satu ngai be ro mambo ay kabani baga sama to rawa to umigarata ke na ihina ya sa baga mulai hira na tamata may na kenra mate toro mo to tisum kan to bunawan kan to bunawan na okay ay taw kada ba okay taw bibo okay taw ara amma Oke ya, tahu bekara. Makan tahu nonga. Kene kalima. Lapa bola kena hina roseng ngomong kalima. Ruang lima. Rasa lewe bunga rasa bakal Tuti ba pete ne bang agino ya. Vela ko yaki. Buna utaka na itutu ni maten tu ni kalau. Karavira abu mae adaba ke nai ini lewe bunga sa bakadaba sa muriko ya to sa ngai ko to omele se alo tu maani ko to pet tu maani nga pero ko to mes tu maani to mes tu maani to pet bang agino tisu kay obori ko obaya sa lewe bunga sa bakadaba Murikoy. Awili bola may na Ministry of Healing, page 19. Testimonies, volume 4, page 225. Bakit na Testimonies, volume 6, page 293. Rongo tayo pamatalaki kita. During his ministry, the Savior of the world devoted more time and labor to healing the afflicted of their melodies than to preaching. Kaya ramanyal prosay. Nauna niyo na ministry o Jisu ibura-bura, laylayaw na bunaw, butunga-tungaw na daba. Aw na biba kang bulay. O to'o bakay laylayaw ito o biba kang bulay, bakay lebo ito ubuna. Bebasay? Yara ron kandaw ito maka. Wala raramanyal prosay. Nauna ni ministry o Jisu ibura-bura, laylayaw na bunaw, lebo nga na biba kang bulay. Right? Rumoda, kona kay pang madalagi no Jisu. Right, rumoda ya kay baliiko. He decides that the medical missionary work shall prepare the way for the presentation of the saving truth, for this time the proclamation of the dead angel's message. At dapat yoy ni ugugoy pura-pura ni Juan. Dapat yoy ni ugugoy pura-pura ni Juan.
But then the angel's message. Pagkatakilawa siya inigaba, ikinaidiwa langsung. Ikinayoyoy ni ugu-ugu, pura-pura. Kaya kaya, ma-design na akin na kalau, merawan niya ko at dagat-dagat ni Baker ni igong bulang-bula, may bagaraw akin na, abe itinabiro iso, kaya tinabibang bulay iso, merawan ni pagagurumi akin na lumara ama, o kaya, lai ugu-ugu diyan ilo siya lewe on. Right? Mungada, if this design is met, kaya abakamuriya, ay uba-uba ya, apeten iya. The message will not be eclipsed, namakan niya ay uhu-uhu mesungoy, no its progress hindered. Akin na oso kay uhu-uhu na may banua ugaw ay burubura, namakan raw ni baka laylay agi, namakan ni raw ni bakamdara. Bali alam, apeten. Apeten na ito. Apeten na ito. Right? Ebida, elima baka sa mag-oro, baka sa malilim. Iatibay na quotation iya. Dua, Jesus was a health educator. O Jisu, ngaunan niyo na may liya ama ay bura-bura, o kaya ay tunga ay taulabe arara man igo, bura-bura. Kaya nga ko Jisu lagi masuka ikondisi. O kaya ay tunga taulabe igo bura-bura. Kaya nakarua, he was a medical missionary evangelist. Okay, ay tunga taube karabi ni Tiko bulan-bulan. Medical missionary evangelist, sa kanyang bali-bali. He uses health as the right hand and opening wedge of the gospel he was preaching. Bang agina iko nga, okay ay uuni ikong bulan-bulan, may ligay maaw ka opening wedge ni gospel ya bulan o hinay ko kaya. Ingin na yung bal-balikan kung matalagi na raramihan perusahaan. Ingin na wedge. Wedge iya. Kalau kaya, medical missionary, apa kata? Opening wedge for the gospel. Ingin na wedge. Mamare tungaw duna, rambalebu tungaw duna. Pati ba kado ya? Bati ba la iya kadwa iwe ra itu ngomong kadwa iwe dahil. Ya ko ara la kadwa yo kay tar magina na kay ndugay sema. Kay ara tu ngai ugi kay ugi gi. Be ali ale buni ba ko iwe ni ko ugi lo ma ya na Allah ka bro na to. Kay kayo kaya a health message okay opening way to ni gospel. Ala ba gospel? Dati ang English message. Kaya bali ay uuni igong bulan-bulan. Okay ay tola kinadaba kina gospel. Me baka rawa-rawa agi na kinadurwa ka gospel ibe. Inaloman ra amaan. Inaloman ni koro. Enabe maani u. Enabe yanuyan. Kode ya tola-tola. Health message. Pwede na nga way tisu. Pwede na way tisu. Kaya nag-aolo ni mga kasama kaya umikaldakan ng quotation ko na. O mulai ko ay hinato pabiligo, hindi ko kaya ito mga dama. Bail ako yaki. Right? He took the gospel and the healing service to the people. Okay, ito bay karabi bay oso yaki. Bila yung bagimbaw, ito chayin ay lakabay itong amaniwa kaliw, abal nimbula. Kaagdo kay dakay Roma. Nabi maani ulele ba iko nga mobile hospital. Oso nga. O Jisu okay kaake kospeli kay nagdadala ni bay bagmulay na banmoy ra iko gina amaa. Maka ni peten ni balimbula kay atiba ni kuwa la ama alame kay kay balimbula. O buniway iko nga may balimbula. Niko abumai ka iwa kay balimbula, apeta niwe Jisu ko buniwa yala ko abumai iko may nonabali, buniwa kay atgen. Kona apeta niwe Jisu. Niko ambale ni ba maaw me kay abumai kay lako kay balimbula buniwa ya iko ngahina, kay apeta ko na kay may bana ahina na loo. O kay ami kay amba iko nga mga tunga buniwa, ora nga abumai mer kay lako bigay iko may baro magama.
Siswa na pete no ke kadaba ka ke kospeli ke na daga ni be pula ina pon wasar ngai da ibu ina ama. Wira ba ma rawai ke dai bale common sense nga mo kadaba. Dira ba ma la ko kina. Bal ni ko pula dai. Habari ba kasama. More time and labor in healing than preaching. Ele wangau na banga agino kaya na bekarabi lailayaw na tama. Bunaw. Lailayaw na bunaw le bunga na bekarabi. Kila mo to le lo. Oke kaya makan bunway. Kaya makan bunway. Kena imbal-bal oke na makan rani lai baka matala agina beira abu ma ya science. La bulita mai go bunway ya ise na kena kurni buli dito ba ayam ba. Akanga agila ko bia ni kalau iwe geo na ibo kasal. Ibo geo na kasal. Obo nga bebe abu ni ko abu ma ya tapa. Alin dede na tapa. Na ibo kasal. Ay ibo kasal ni tapa. Ay ibo kasal ni kana. Ay ibo kasal ni takadaka. Ay ibo kasal ni unuwai. Ay ibo kasal ni dengu na kinang ngauna. Temperance. Ay ibo kasal ni daging bulang-bula. Ay ibo kasal ni uwai bulang-bula. Ay sa pagkasala ni Bakaw ko erai ko ang dawi. Maka ni raw ni kalay baka matalagi na vera science ni health. Bali okay ang kanbuli naman. Kanga kira nilay baka matalagi na vera. Rara mani ikong bulang-bulay na ibulang amin. Kaya rin baka ni kila science. Kila nga man dalo. Bola de okay. More time and labor in healing than preaching. Membalay layaw tabunaw, membalay mo nga tabi karabi. Laylayaw tabunaw, melewo tabi karabi. Kila tau sa ngaw na, ohi ataw na mahinaw hiya. Nito nga rumah ni kailang may begi. Ni rumah talangan ni batu nga rumah ilang begi. Ari apa tapa? Lay baka arung hiya tabalik ka. Oy na rumah ira makaningo mo lay baka matala. Ketu nga ba mosi uga ngono kay makalingo mo lay pamatala iya takaba iya. Lo tamagin mo sa buko mo mo la ni wan rin ti mao tahum. Koy iya mosi iwa talingako. Uli lay pamatala akin na bigay tungara. Bay okay makalingo okay pamatala amo okay may bakalingoy. Kalau mau arah itu ngabuan ni galik, itu igini berasa, lumbia, dengan anya kena kakona, armaya buan ni berasa kona, bibia na toilet paper, oi kona ko tanay na tekar talingan. Zawa ni berasa kakona na kay zawa na karin talingan si galik. Kaya bukan mo pa masalah bigi. Ko abmai. Iba abmai ama kaya bukan mo apa masalah pembalap. Mo okay mo kada mo buki. Less preaching, more healing. Kini kalima, God's blueprint for His end time. Iki na blueprint may lomalan. Ngaw na may liya amagin o tisu kay may muria blueprint. Ay bala-bala ni kinapunaw agya kospel, vera kay burumura, menruat salaba aba akin na bekara min igo, bulumura. Kini kaono, obola mali waseba na igine rosa lima era sa lewe bunga sa muriko. The gospel walk goes success. Yang enga daga pon. Baka pakalewe na baka buwan. Ama amba asobinga. Bali ata ba? Bali ni ngande ba mi baka bulan. Hai? Kona ko chiswe na nang ngauna. To ngauna to. Ito ngay uhuuhoy, baka rin kinangalawin bali ayo ini ngauna iya. Iyo si bangka. Iyo, right. Uhuhula ba? Ay uhuhula ba? Ay uhuhuhay. Yo, ini uhuhuhay na sungo daga ni kospeli hura-hura. Uhuhula ba? Na ibakatakila na wasemita. Ha? Pagkatakila na kinawase ini ka ba, ikinay ono, may adoba, ikinay, ini karua. Biday uhuhu mapuna o hinonoa. Biday uhuhu mapuna o hinonoa. Berlubudya burubura. Olo. At
Adaba bolo noa. Unau iko noa bolo kaya adaba. Ve butuni. Ve sau adaba biro. Kene karua adaba. Oro ni uwe noa. Maai ni uwe noa adaba. Hebuni, pesau, rongo lai ugu daga dindiko. Kene karua. Karua ni ugu bondo. Hai? Ugu ni, mai ni ugu pesau. Kene karua bondo. Awak kana makani la ati kene, tanah mai mobile mai potuki. Awak kai hui. Ugu ni separation. Ama aya tunga metana mai au na igo la mai potu na waka. Kau ni ugu adaba. Na ugu flood. Right? O sa may gay na yung katakila na wase ini ko ba? Ni uhu. Alam ay maay ni uhu. Katakila na wase ini ko ba? O ano kinabiu? Rere baga na kalaw kapag rogo bay ko yan ni sayado na nona ngaw na me. Alam ay maay ni kay tiba ko chon. Tungay ni losi tawra na lingaw na itutuko binakay sa kanila ba? Sengan yo tirawa na kospeli na itutuhu ni nona loloma saku nakalo ni solia na lubena me mai mate na buku ni nondai bolda ye everlasting gospel kon hai kai tadi pura-pura iko me katapa rere baga nakalo fear God and give him glory for the hour of his judgment is come laba bigo baka roko me koya ga muli loma lang ikei pura-pura. Hai? Ai maai nga ni uhu mabuna agina iko no ai naon ang gauna. Veisau daga gini ko ni romo dai ko ko nai uhu nga ni rere baka nakal upa ka roko me ko. Saya tu naon ang gauna me wa. Asa ba karo ni uhu nai baka sakila ini ko ba ikine walu. Babilonis pala. Sambale ko Babiloni sa bale na korlebu. Kaya ko lamili ka wase ini kawalu na ikide tunga melang sobu kalibai wa dou la ko tani mai wa ke mundo na nongu dama ai uhu ni tata wase ai uhu ni separation makaliba ai uhu enoa ngua mumula bondo iyo tana maya mu igo tana maya mu bebe khani tana maya mu connection come out kona uhu banga ni Revelation 14:8 do lo tadi mai boy kem do nongu temata kaolo ni ugu wase in kamana igina diwa ke baka indo na temata sa baka ro ba na manu ke no matakau rawata na no dai baka takila dai rena se na lingane matau ena mundu ko ena waini ni dhunru ni kalau sobara gina milo sega ni daba andaba kaolo ni ugu enoa na dhunru ni kalau sa la ko tuma ya na daba na walubu ikei buka wanga ai uhu pa nga mapuna wakina kono ai naona ngau na uhu pa ko dai mai modify agina lenga akalo we nai baka takila na wasi ili ko ba tunga ngai ko uhu kona ai uhu me buna waki be i bura au dhoho kona kina akosipeli li yo ili ngau na ia ena ba au akikina mbula au rabaga mula ya kai pura-pura au dhoho. The three angels message. Three angels message. Ai uhu ena baga au akikina au rabaga mula ya kai pura-pura. Hai? Iko kina uhu ni tutu bina kai singa ni otirawa. Ai uhu ni ona loma sabu kalau na solia lubena me mai vai ba loma na kau belatai ai uhu ni rere baka na kalau uhu ni bagambo kalau loma na kalau ka pagari aki na uta alai rawa-rawa na ibunau ni kalau na morolo na principle of righteousness ai abu ni bula ba tontonu ba hina da pilo ba na health loss na lawan ni bula yawan mai ko ngani uhu na kena karau ni ayang walawan ni bula kena karau ni ayang ka maroro ya ayang baru agi ayang me vale tawan mundu ni yang tamu
Me baka roko agi gina karo. Na ihinay ko nga ono ko na ihinay view ka bulu. Baka roko be koya ka buli loma lang gay. Kona ihuhun singamu. Nano man singa ni baka dedemu mo baka tambuya ono na singa mo taka kina ya ne kabitu ni singa sa singa ni baka dedemu idei. Coba na nomu kalau kako ni kita kinen dola taka ko igo se na lube mutangane, se na lube mu ya lewa, nomu zaba. Nomu tamata, nomu vanda, nomu manu, se nomu pula ni saatiwa ino nomu loma ni bai. Ni sambuli loma lagi ke buru-buru kena kake tengah satu mai kino ko coba ni singa yono, asa ko kadego ni kabitu ni singa ko saba kalau ko tatakila. Na kabitu ni singa ko coba kadaba? Makatambuya. Ni kabiba iwa maani unya ngilo si baka roko be ko ya kambuli loma lagi ke buru-buru ai uhu ko na baka dibi buru-buru au doho ena saban kipi. Saban kipi. Bale adaba? Bele wa ibada ka iko. Pura-pura au bobo ya belewai aki ngana nguna ini. Ni tunga kau na tunga ma belewai me lai belewai aki, o kaya belewai aki ngana constitution ngani ma ani uwa iku gina. O pura-pura au do na ngauna ye, na ngauna ni belewai ya belewai aki iku ngana constitution ni ma ani uni kalu. Ai nguna ini. Ai karu ni uhu sambale o papiloni sa bakataba. Bale. Do la tani mai boy ke mundo na nongu. Mata do kako ni dala bata kaya me kako ni kau ke mundo na nona mate da. We cannot compromise with Babylon and the world. Bale adava. Our time is running out. Ngau na bateo. Kikun kay baka muria wai bala-bala Papilon ya kena mangi. Taniela na ngau na roong ba iko gina na loma ni maani uwe ne pukane sa may Papilon ni ba kau may benro wa be makali mangi kay kako taniela ko na kanang ina wed. Arawan ni aliw ni lo ni gabi uya kaniya wa kada mangiya kay Papilon. Etina? Rawa. Papilon ni obolay bola abu aduruma kaya be banua au doko nga onay kakalo ni be bardalay. Bolo yan do la tani may buah ke mundo na nungu tamata do ka ko ni dala bata kaya me ka ko ni tau ke mundo na nona daba. Anona mate da. Pale alam babula na ngomi belowai. Kila na ngauna ni belowai be ra Israeli. Tau daga na ngauna ni be mbuluti tau daga nga bakatunga ni tunga yang bagi. Daga nga bakatunga. Tau bakatambur gi na isoro. Ra demo bakatunga ambe elalai be karabi tunga nga ambe ele wairon. Kai tau bakamaeye tunga manu isoro me kai tau khawan ra. Hai isoro ni be singa ibala da au do lagi unga na loma ni daba. Na loma ni bale abu. Igina auta court igina longi tamu sana. Ai soro au do ni besinga. Andrai ba akara akina andrai bola dai lai huri agi ungai na mani lai. Beira sibele no kambo andrai bola da ukin. Ungai na bole am. Tau baka tuangai na tunga yang bagi singa ni ben buluti ni tau da kai soro me kai lai kau ani mai hinada ba. Au andrai bola da igo na bale abu. Kai tau kau mai gei mai ambagi ulu ni mene ya sela kai lau mai tunga ma wambula kai umbera mene ya sela me kha ke na loma ni lihu me lei mai akina. The day of atonement. The day of atonement at one moment. Iki na ngauna menu ka ba tunga ba iki na ko Israeli ba ki na ona. Bale ada ba? Bale abu ba ngalala mai kina ipal. Ona kila kuna ngati upina lai uku ni karuan yang ngelo sintau la tani mai bo ke mundo na nongu tamatan do ka kuni tala batakaya pana makani rawa ni kai bulan ni boso ba ke Papilon bale azaba ma abelo wa ba tabe iku mai romalan tia bala duru mangau na ni be buluti angau na ni atome baka saba agi ko mai otai bala da ena record mai romalangi nai bola ni mate nai bola ni be bukan numi lebo be makali bola. Era iko mai lo malangi tunga be rai bola ia bola iko gina. Ai bola da au doko ngaki tunga ta. Oke lai bola kona. Na ngauna ia basangai iko be baka sama agi mai. Mai na utai bola. Mrs. White kai kasi yo kaya. We must be living a life of putting away sin in our life now. Sawa asanga kina kaya ta iko chisui.
Makanya ngomong ko tisu na ona sangai o keme baka sama-sama ahina bale abu menong mu bola bola dahi kai mulu ko babi alihi kon do makan soa warani soa ke ba ko ke ko na kai ka ba ko tisu lo malangi na kena baka sama-sama ahi ko bale abu o ya we tunga ama baka bo iwi ge bana to tonu mi karauna o kumbula menoni bola kawa rara menel promisai living a life of putting away sin in our life now di kuasa na. Eka ulu ni uhu, pakatakila na wasi ini kaba ihine diwa. Pakatakila ihine wasi ini kaba ihine diwa. Wili ko mata maya ihine wala abu ko. Pakatakila ini kaba ihine diwa. Ruan ton. Asa muda na katuli ya ngosi, asa kaya dogo lebu. Kasa ngana tomata sama krokro kuwan manamani kana karawata na nawe wakati hiyo asa muri rau na ikatolu ni ang ilosi nanu may kaulu ni ang ilosi muri rau na batungan number 1 na batungan number 1 rowe muri ngamay o iya na kadikade ma ang ilosi o iya na kadikade karuan yang ilosi kay obola hinediwa asa muri rau na ikatolu ni ang ilosi asa kaya enando mulebu kay baka sandu na tamata sa baka roko-roko buwan na manu-manu kay nano na matakau garawata nano na daba bosa ihini bola ambu iya nandua tapos bosa kinokya tapos bosa kinana ihini bola ambu kay baka ito na tamata sa baka roko-roko buwan na daba manu-manu Lamiro matakau Watagay na nonay magatakila-kila. Magatakila-kila na ito. Ni man-man. Kode na enforce agina. Matakaw. Handa ba matakaw? Combination nilo tugan na politiki. Ang matakaw, combination nilo udo ko bagay pura-pura kay na mani udo ko bagay pura-pura. Aon ra mambos ay liu-liu ni lo udo ba kay ira liu-liu ni be mani udo ba kuna ginamata ka di manuan on ro yan ona en ro sa agina ba ay baka takila-kila ni be ni man aro so liay go kay baka sa kay baka ito na tamata sa baka ro ko buwan ng manuan na no naman tagaw karawatan na no na baka takila-kila aro ya nang na daba banatong oragi kinay ba agila-gila ni manuman nauna daba Ngauna ni bakalawa akin isinga daba Sunday lo Ibeng ngauna auto ko ni ko ili ka ginay bakatakila na wasi ini ko ba iginay diwa mela sombu nembalay bakatakila-kila ni manumanu na numay ko kori Sunday lo is coming Ito nga lang nilo ni kami kay kate iyo kaya Sunday lo manang kanilang man Ito nga tur nilo kay kate iyo kaya ang makan yung bakang bawarawan ni narawan niya do Sunday lo meratong rakilihi ako ra nga kate ra ihoya Aw kay gabe kay turu waragina aporo bisay makan la Kay ko diyo kaya kaya kay ko na tamata sa bakaro ro buwan naman manu kay nanon na matakaw rawatan nanon ay bukata Ngau na ba na tong ragi kinay pura-pura na ibu atakil-kili man-mano Sunday lo Kaya bale-bale Ikinaya bati baka na numihiya Sunday law is coming Heba ya kumaya Sunday law Heba tong ragi pura-pura Kau na ibu akil-akila man-man Ama auto ko may balo unay maay singa ni Wiki Ada ba araba may Dapat ba na arabo may nabalawat akin singa Sunday? Dapat. Wili ka igina ini. Nangunuba ko koya na waini ni tunu ni kalau saya sobra ginambilo senga ni
Ena bakara rawata kita langa bakale bina buka waga na suli kure na matara na ngilo sialo saro sa bakit na zapa. Ma ay ni face ni bakala waga ni singasante, akin ay karua, akin ay kaolu, akin ay kapahala ba. Na death decree. Nauna nga ba na tumabagi na pura-pura ako ko mera ba kawang mo akin na death decree ko na amani ko akalo ba sumo akan ni lolo maki. Closing of probation. Kini balik-balik ya. Keba o pula ko begi ay pula apo ni baroro ma yang ngau na tongo ragi kita pura-pura na ibang takila-kila ni manu-manu. Tego na mabaga sama probation is about to close. Yang baroro ba kang ngau na songo kina akar ni lolo. Ni songo akar ni lolo ma tabe aromay. Na mate dai vida. Bitu. Dua, tolu, ba, lima, ono, bitu. Gabiu ni tabui, gabiu ni maida. Apa sih kang inay ko kang bulay na lisuro. Taro. Mai. Pe ki a le lu. Makan ni wiligin ra makan lu. Mangona na pakai dorin la santelo. Panasongo bigi agar noloma. Se ada waktu na kau ko pareng no kori. Asa bagian luka tui-tui. Asa bagian luka tui-tui ko lu ni gabiu. Ke ama ay makan ni lu ni gabiu. Cuma kan luka tui-tui. Asa bagian luka tui-tui. Kalau ni gabiu umbag iko bege arara ma audo. Ko kay makan lu ni gabiu. Ko kay makan gila arara. Asongo ini akar ni loloma itu ngambulunga. Itu ngambulunga. The closing of probation. The general closing of probation itu nga. Makan isongo makarua. Mesongo mata ben roa lo ni kabiu. Kay songo muri vera kay burubura. Kay baleng-baleng nga di uhu tau bunaw agina hoira tau bunaw ni nasongo mata. Akari ni loloma beira lo ni kabiu kay songoy muri beira kay burura akin na imbali-bali iya. Kolo ni kabiu bahila ko kaya rarama auto ko may pakaro ko hinihiya ng ngayon kona. Kay makan ni daka-daka akin hinihiya. Fail okay. Kaya na imbali-bali ni ngayon na nga ni bakalawa akin ni singasante. Bakalawa akin ni singasante. Okay pa nasukay mo? Okay pa nasukay mo? Balik ang ni bakalawa agni sinasade ba na umbog ka gina nakati pa kadto mo ilew. Pa na umbog ka gina sobra gi pa yaw yaw da taw muri. Bakaraw agni ra amani galo na daka ni kati pa kadto mo ilew. Hoy ra lew ni lo ni ga bi ra makan di bakaraw agni on rampula melo umira u da taw muri mirayangan na daka ni kati pa kadto mo ilew. Ngau na kono era man sugay muri. Kara raman yang promisai they join the ranks of the opposition. Ya nangauna kona kay obolo kaya ya busa bagaya busa may bira ama ay makan ni hila rarama oy ray no rahma oy la baka umi kawali unga kana rarama na soa tex na soa kana uhu nangauna kona ba urau bira kana rarama ba wara kinala ngambe ubi kana tabu kona kino kay langauna ni bisa closing of probation na ibu matagi itunga nga Kuira nga ba agira lewi lo ni kami umbale aon ra makan ni bagara wer basongo nga ba agira on ra makan semua akal kuira nga ba agira bale aon ta makan ni bagara kona gina bal kay ko mataw agira iko asongo ni katumba ni loloma tunga nga Igoya wale ni lo ni kami wa mbula igoya rarama au go au basila au makan di tabu ikalawa kina kami agila igo ki ale ni lo ngau na ngai na bakalawa agi gina singasane maay belangan ni face ibu sarawan ni ko osoy kay karuan ni face baba kata baso kyo si te ba ko ngai ko kay mo to kay gake to kay gake na station lai bilang agi mui oko iyo pa na lai lo si bale ada ba no power makabehi akaw pa bale ada makangani mo karo ko kini Bale angau na ni rendre ko angau na ni crisis ko na ba aranga kau kau ni alo ambo na uta tamu ni ko ro ko ni ro na ama.
Sama kan iso akan ni lama. Salah ko nga iko. Kena balik-balik kata-kata ni ba mulai ni kalau sama kan yo isalah ko nga iko. Ngau na ni kani mga tomo ilebo ko na. A midnight cry ay uhu kakati pagi loma ni logo. Love cry ay uhu kakati pagi bira iko ikumpa. Hodaya na takapa ni kati pagi kena lesoni to obuliza iko ya na yoti ni kospeli ni iko ya nanda ukadika. Na yo ini ngau na ya. Kalau wena omihira da ya ona ama pakara ogine tungai kumu ama amera tomo ngani kospeli na ngau na ndre ya. Una radi bu nau be hi ina bu nau gina o pa madala hini wa ka uto ya ke umakali wa ro hina kumbula ena zoba mai ngau na kona wa ya bana suka imuri e tunga bela ama e rongo dai wa buli au do ya na be ngau na au do bana hi ai o ga na lo mana mi zabu ga lao na ke na rara mana yu ni ngau na ya kalau na omegi ga kwa saliu na muri kwa sa muri na ena lo li kene bali habi binga ama ya tunga na rara ma ba mai zabu ga lao Lamu kalau itu nak kena berapa? Balik arah mana kau nak pengaruh begini enak ngau kau. Hai? Lama yo di nak hati pagi pura-pura Allah. Ai nengi lo silewe to igina au message oi balok ni kabi igina ai manahi akhlo me au ya bu akina kina lo meronia balo me ona iya ai nagi tunga ni kena au ya bu akhir lo ni kabi me ya balo ni kabi men tomo ni khadi be i pura au do na ni angi lo silewe to balik ay ko na baka au agi na on baka mulai kay pura pa agi ki au ko na kospe ay na numay go tisu taw no agi na kospeli kay taw daba okay kay taw be kara ruai ko na makali ruai ko na makali tumba tiba ko na the last message of the end times the three angels message same ono sa ngapulu kabi dua kay ruai Same ono sanga puluh kabi dua kali rua. Ihina an rua ni i tisu. Same ono sanga puluh kabi dua kali rua. Raba wili heri rua tol. Same ono sanga puluh kabi ihina itunga kena ihina rua. Rua tolu. Bili kabiro. Me alolo mamai beki mami kakalo kakalo matan mami kabe dilabi ke mami namatana. Mikilai dilai na nalo ni mama ibu. Kena mula sama beki kena lebi di mami. Tunga kira mata kena bakat jauh balang. God be merciful unto us and bless us and cause his face to shine upon us, that thy way may be known upon earth, thy saving help among all nations. Hai? Ba umi kata ba iko namo ina kori. Wili kamu bakat jauh bakabi. Ikina itunga. Me alolo mamai beki mami nakalo kakalo matan mami. Right, rogo matengena. Hai ko de ya. God be merciful unto us. Ni ya lololo mai beke mami naklo. Right? Ba kalau nga tataki ke mami, bless us. Ba kalau nga ang ginihian na ba? Laba bolo kay na ginaraba. Maka usada kami balilay. Medilabi kay mami namatana, cause his face to shine upon us.
Nigi abe ala no agina ama ai chisu. Asa bagi abe ala no agina. Ha? Nigi abe ala no agina. Obola go na igina ya. Cause his face to shine upon us. Nigi abe ala no agina ma ani kalau. Asa bagi abe ala no agina. Rarama yo. Image of God. Image yo. Apa? Glory. Oh na lapa. Oh na yuku, oh na iserau. Kila makai ko tayo mo sa turangan ni mga takila be. Weyaw na lapa. Maain nito kabe alam no kay ko mo sa pagare agi na matamay be maamo. Wa ame utiba maamo. Kay kazi yo tisu. Kay kazi halo be Moses ya maka ama ame tiba maago mimbula. Kinain balambale ni obolay go kaya cause thy face to shine upon us ni abe ala no agina mani kalau abe ala no agina no. Au na glory, au na sera. Au na au na balaba. Au na yuhu. Kila masiro ma yo Moses na abe ala no agina kalau na uli banua. Kay obola kay na ala no ni goira Israel mo kay bukan tibaraw maana. Bale ata ba? Bale asera. Serau ni maay Moses. Ay serau ni kalau. Okay? Obolay wa obaya hina ya. Moni yalo lo mai be ke mami na kalau ka ba kalau nga tatahi ke mami na be ba kalau nga tatahi daba. Me di labi ke mami na daba. Me vila mai e mi serau, mi yuho. Glory na maay mami. Daba biro. Mekilai kina na nomuni daba. Kena po sa babalang that thy way may be known. Nomuni balabala, thy way. Thy way. Nomuni sal. Na nomuni balabala. Alay balabala ni daba kona. Ay balabala se a omoni sala e vanga akina kharo. Merawaniado kina ona isera wa ona yuhu mezbila ina maata. Tunga omoni sala ibanga agina iko kalo. Law sombuira. Kore akina iba kateo kami. Kay nambula sa may weke muni akina iba kateo walangi thy saving help. Okay. A omoni saladha vai pakai na akina iwa khlo merawan yado kina ona isera wa ona igugu umedila ina maanra ona ma saving help. A saving how mai kina posa ia salvation daga ni daba salvation kospelikon he ba kina daba di kumbula-mbula kina imbal-bale Daga ni ona baka sirau ni ama ay na sirau we na yuhu ni kalau kaya baka lebaka ama ay na lomadi wer mai teni e na rawai suka nga kina ama ay na yoyoy ni ngauna ya na daga ni kospeli ke na daga ni tiko belum. Oh kan? Mapaka leba baka daga ko ibi ba kaya tama la ko kaya la yuhu ko na lomadi wer. Ala indrendre na daba. Na health message. Deliberate disobedience. Ba abola kalau wenduga mundukuni kania unduga kai bakadaba. Ala indrendre lewena. Maka ni bakadalaka ala indrendre lewena. Oboli ubenduga ibakasala menduga kuni kania unduga kai bakadaba. Unduga kai kania. Kona hinabu nai aluwa hinadaba. Kaya nga lay serau lama serau may na maay Moses sila na kay rere ama anitiba. Ko na mapagay sulugin na hoy ba akiyata ma ikilala serau ni kaloko na maay ruka bunda elubay kaya nga akana be kanata. Di umur-umur. Kena imbal-bale ya. Meyado ama ame bakali suibiro meraw ni bagat nila biya serau ni kaloko na yuhu ni kaloko inambula ni ama bagambo na yoyoy ni ngauna ye daga nga kina kospeli Revelation 14 ba kina uhu di daba di umur-umur ko na nga pwede ni bagamuri ko mo tisu
less preaching, more healing. Pangakinay ko nga, okay, health message as an opening words. Ay tolangan ni gospel, pira ma. Kini bali-bali. Ada ba yo ini uwe na songo daka ni be bakalo agi puro-puro daka ni be mulai kospeli kena daba. Kay nati kumpulang-pula. Au ga ko bendo mai beula ena songo ya solidet, ena songo ya bunau ni be bakalo agi, ena songo ya open air, ena songo ya suini sari-sari, ena songo ya langa-langa sere, ena songo ya khau do. Mrs. White ka obolo ya only the health ministry. Ena bagau iya, daga di kospel di murmur. Balik ada apa? Balik auta pura-pura pasti naik abma, sinain abma. Kona ngapeten, mabakarau akina uah kalau sisu kay may pagmaana akino kay pura-pura. May pagmaana akina pura-pura. Rumada. I will bola na Testimonies Volume 6, page 240 kina 241. The third angel's message is the gospel message of these last days. Ay ni kaolo ni ang ilosi. Diba ba? Ay yo ini gospel ni bunaw agi buru-buru na iningaw na iya. Kay kaya medical missionary work. Nagdaga-daga ni Venga Rabi ni Tigong mula-mula is in no case to be divorced from the gospel ministry. Kaya huwa mga tunga ni kote sangaya mo awa siya animaya hell may nadaba. May naiuhu ni gospel na ilingaw na iya. Huwa mga tunga ni kote awa siya. Kaya the Lord has specified that the two shall be as closely connected as the arm is with the body. Wala kaya, awin ruga bewe kadi ay uhu ni kosipeli kay nay uhu ni igong bulang-bulay o banga o na sema igo alingay maaw kinayang uliho. O banga o na sema igo alingay mui maaw kinayang ngomo aw doko iko na kinawin ruga bewe kadi ay kosipeli kay na igong bulang-bulay. Kaya kaya naman na tumapulagi bale balingang mui maaw. Among pula maam komplit. Kung nalangang naroraw. Am ka ni kay auto. Kaya balimbala ni ngaw na nga agilida ani kinakel kung may na gospel. Gospel ba am ka ni kay auto. Lungoda, without this union, gospel and health, neither part of this work is complete. Yung kaniwo pula ko yaw. Iya na bola-bola iwa raraman niya marama tau bola-bola baka nyalo ano kay kai ko de iyo kay na without this unit nino ka makani baka bewe kani agya gospel kina igong bulang-bula kay obolo kaya neither part of this work is complete kay kung bakilida ani maya hel na gospel a gospel na makani baka auto kay kung bakilida ani a gospel may na hel a hel na makani auto kung duga yan duga awihan nuka awihan. Ito nga, karaba o na bakambulay magayalo, ito nga ama ako speli me karaba yo. Abu ma inyo tayo wala da, akhir de karaba o ta abu ma ibaya. Ito nga ama ay bakarabya na kospeli, o na ibala da, ito nga ama ay bakarabya na health message, o na abu ma ay ba complete abi bakambulay magayalo, bakambulay nga magayalo. Kung nang hinay wala niyo na bakambulay tisu. Ni kuwa Kutong bandumanga kutong wazaba. Ako spin. Kutong bandumanga kutong ako spin. Kutong makanikain rumah adam. Ay kung bulang-bulang. Tina ni ralaw may ama ay ralaw may lo. Ya sina yaw tabal ni lo na ama au bimae. Ni mai ni suka ko ira makanilo, mai ni suka lang rugo ki alo. Mai ni uto ko ira makanilo, mai ni uto rugo to walo. Bali adam. Bali ako to gawa ilang ang spin. To bawa yakina nga meron bakang bulay kaya lo to makani kawa yakina may bakang bulay baka ya iyo motor mo da limno ni tunga ama ay bakang bulay o bakaya lo maka uni bakang bulay bakaya lo o kaya makangan bakang bulay
Balay makan itu nga ama ay baka mulay makayalo, may ama ay baka sabu-sabu agino ng bulang kaya. Maka baka tumanra. Ama ay baka mulay makayalo, natutono be kaya may ama ay maroy ng bulang kaya. Balay o tambula ama ruan bula yugi. O tambula makayalo, kaya na tambula baka. Ya, kuna kinako na ako lang raram ni purusay. Ni ko kinidaan nga ito nga tanaan niya ito nga raga ni karua incomplete. Kene balik-balik kung ruwa yun, kung nalakabaan na. Balik yan nito kapinghan. Mo ni salay bang agino tisu. Rumata ito nga ibang sala iya. The medical missionary work is the gospel in illustration. Right. Aw na mayo tisu na kaugalatay may kaliban. Okay, may baka rin ahinagin na okay aw nalolo makalo. Kau melatay may kaliwari at kospeli maanaahin. O kaya laloloman ni kalohu, solia lupen na may mae pa kalolomen na kau melatay may kaliwari. Kena imbali-bali, ko kaliwari, may bakaray agigi na kospeli liyo na loloma kalu. Apa, kaya bolog ya? The medical missionary work is the gospel in illustration. Pagkakatakan ni may karabi ni ikong mula-mula, ay baka rayagin ni Daba. Ni Kospel. Ang Daba Kospel. Alolo masako ni Kalo. May au-au-ba nga o nalomani ko Kalo, kay solia alubena may may balolome na kaugalatay. May karabi ni ikong mula-mula. Aw nayabay tunga ama, may solia o ng bula, kinaunang na kinaona iyang. May lakong melay, mugay-gulay, tunga may kanay, abumaki. Kona kinaloloma. Makaliba nga loloma na kamo tisu may kalibari na buku. Aloloma kono balay ko maana agina igo vera rekamo aku mai kono balay karaki. Kaya na iginera God did not decide that the medical missionary work should eclipse the work of the dead angels message. Itu nga hati ton mi agila lundo. Kada yo kaya makani yona plena kalau merawani yado a medical missionary work andaka ni igong bula-bula mesongo se me baay mesosomi agina the dead angels message. The health message is not the gospel. Kuna tungahan tugla. Ay ni igong bula-bula ni igong bula-bula lingay maaw nga may pakaru agina ama may raw ni pakadurumi agina ba? Gospel. The gospel is the power of God unto salvation to them that believe. Kung na gospel, kaw-kawan ni kalumi, bakang bulay kinakoy na sa bakang bauta. Ay ni ikong bula-bula is the right arm and opening wedge of the gospel. Mrs. White, kay opolo kaya, the gospel is the gospel, the health is not the gospel. Kaya karaw na ba kare, tila ko lako, unang banga agina health, misosomi agina gospel. Hel may oka nga na unang lelo. O na agyal nga, may pagkaro agina ama, na kinaburuan. Kospel. Pengoda, awili bola may na-review ang Herald July, Rosa ng Bulga Diwa, mulai na inikadiwa ruwa. We have come, ikina 1902, nikuwa 2025. Batungan raw Rosa ng Bulga ulo ang bahya, titeli quotation iya. Quotation iya. Kaya kada iyo kaya, we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. Kaya, kiambaya doon mamaya tungang ngauna sa bola-bola kaya na 1902. Bola kaya, we have come to a time. Bola-bola ko na ngauna iya. Kaya, every member of the church should take hold of medical missionary work. Kaya ito nga program, alam ko ito na loko ni Hua na TMI, Total Membership Involvement. Ikinaya nga ikong bulan-bulan. Kaya nga sarang nga kinay, kati kinay ikong bulan-bulan. Na Total Membership Involvement. Kaya nga kinay ikong bulan-bulan. Bala ba? Bala ako din na kay. Kalau ko kena, makamiro niya nga sound system, makamiro niya nga, ito kumilay be kita bagi, koy ko nga, one to one nga.
tunga ngai abu mai komba zurwa kena no na pale rulai bi ala noa zaka be keso ata ata di be krabi ngau na ba ko na ba e ko lu ko ma lu ko ske la kai ko te yo kana ikina ya. We have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. Bakit ang ngauna ya lewe ni lo ya tunga bana tutono mi ommi katagi. Abe karabi ni igong bulang-bulang. The members of the church are in need of an awakening. Kaya bangande ba lewe ni lo tunga abe bakayan rai that we may realize our responsibility to impart this truth. Meron ni akilaw tay abi. Meki awasiaki o bola ke ia beto kata. Ni hua rotol rosa ka bulwa lima bao tungan rau rosa ka bulwa olo ya baki ni kena bola ya quotation ia. Bai baki bida muluk. Orang rumah yang beulan di hua bai baki bida muluk. How long have you been a Seventh-day Adventist health promoter? Health advocate. Kila bahkan ang ulit mikir pak umikata kararaman iku mula-mula. Bahkan ang ulit mikir pak umikata kararaman iku mula-mula. Sami na wasi ono sa ngabulo gabi uhine olo. Lapa bolo kena ikine olu, mera mga pinapita ka bay, kemuli na kalo, goira na lewe ni bay, banua. Lapa biro, iyo mera mga pinapita ka bay, kemuli goira na lewe ni bay, banua. Ilay uhun yang ilo siya lewe olu, puna utaki na bay, banua bay matanggalin tuwi mo sa kosa kinatamata. Ay uhun ka biro ni kel, day puna wagi bay day. Bay matanggali bay mata ni tuwi mo sa kosa bay natamata. Kaya huli ko na ikina ya. Iya mera baka pinamina ka bay kemuni na kalau ko ira na lewe ni bay panua. Makena baka teo balangi o bola ko teo kaya. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Gila. Gila na darada ni bay karabi ni ko mula-mula. Lewo ama ay rambaso dia on remula di tisu. Iba rupiah. Iba rupiah ya darada ni bay karabi ni ko mula-mula. Lewu ama ay rambaso dia on remula di tisu. Lewu ama ay rambalay maro roya uatina. Lewu ama ay rambalay wakasinga ambo. Darada ni bay karabi ni ko mula-mula ya saraba kita kau abay ba huramui agin ni kau. Bay ba huramui agin. Babo wala nga motivay na maamo lingan ni kalumia balang nangaw na ni Bikara. Oh, biba ko rabuya. Ya. Ngaw na kaya saraba gina. Ya kuram mo ya koroko. Kay lulu araya ya lot akin alumat. Hindi aktiva. Takanda ka biba kuram mo ya nyo na biba ka mulay ya kaluya. Tidak ma. Biba kalima. May makali abong maizabang ay rambaso ka may balimula. Haamurawa. Koy laki na tao, rabulida. Ayang, oy na kena be ay laki. Rabaka maani bola. Rambaso ka may baamurawa. Iya kay saraba. Takata ka biba ko rambuy. Agi ni kalugo. Ni may wasay ray. Uhu niyo na lolomen. Nakau na tayo may kaliban. Kay nakawali ube ray. Soha be karabi rawa-rawa. Way ka Ajinda, Agali, Akila Iso, Viva, Kurambuta. Ito nga ngaw na may asawa, may soay dahil. O kailangan na aron na binisinga Sunday, ya may rawan ni Lay Igabuwa takatakan ni Bekrabi, igogin na ito nga uranga, uwambula. Egabunga na natela ubu kay miago na ege niyaban ala ko kay la karumbu am aliliw. Pela karo ko na nangaw na inronro gina kinawai wano awdo nga inronro gina kinawai ba kalambo embo engay mo na. Yu kay bole ka kinaw na balo yung bamboy da imboy niyang. La ko uwan ra wai yan nana. Kay iko ngay na lomani bale. Ba biring aw ginon aw namo singam bogi iko ngay lomani aw namo.
Domba ungai sulu baka onga. Balik ala ni bunulang. Singa iya na ba unuloy na tunga balik lagi mami balay iko ba iko koy ra agmae ro ba iko ati minihel balay baka madala agi beira ra program be ike buena pula dilay-lay ni moni. Urangay makani kay te may matwa agi na agmae. Ala agi ngo kaya balay iko. Mami di iko kona mami ba hila di ba iko ra ama agmae ya kena imboy ba. Rombo ngalaman ba. Ay taka bege aku keran. Kau nambah suka mai balik pula. Kila kaya makan di rawa aku gugay pura-pura. Kaya rawa abe karabi di ikong pula-pula yung mga rawa kinakaloy na ono. Bisa wagi ngaken na. Kau obolay ko ya, ugi na makan na yung mga matala agi na bela we kata abu ma ay asay sinikel. Pero ugi makan di kilaki ni tungaka. Yang makan di bulita. Ugi alay mga matala agi na nga bela kalau ugi apakang bawa. Iya baka madala akina vera o na baka sala kalau ni kau kaya kana may naweri baka dilabi maanisin uno wa indra no bulan-bulan demo bazangin bulan-bulan daga baka raw mo de na kana ngau hakun kala bola vera kana bola kalau we ba kurabuya we sa nga kena baka silime na wa ini poreti ahubui solo yang ona masima kalau ni mata wa mata ro katunga la hela ka rumbu ka malim pa obita ka be karabi sakani gorong mulia to ra urangai le garua birni wa wasa le garua birni na mata wa la ko ba ke na detox na 5 plus ma buatkan abu ma o kamay buniway basi kagi na tunga urangan ni gele mumumu daga baka maani u ba lima yang bagin ro sangay ge iwa buniway may tumi tunga mai ma obiya be mamangan yang ona audo ya maka baka tunga huli ba lewe yale saranga ige bungay kakanian rena itagi maana lako sombu meado yaban tunga ya sana lo aku lina tunga ya sana merasa liu baka tunga kina lewe ya bidikon yang mon ruan rau 5,5 bulan dola isau ni menawai ni mai na tunga pula awe 5 yang bagi na obo agini gai ko cek agini gai ko ro mai tumi bale ko mai tunga na obo le na no bale o makan ke kilatan na lawe ke itu bale solia nga bege kai ngua baka maru age lo na bale amai ko yo ke na mai ngaki sa oka na tungasi ngay bunuway basi ko sobwa kaya urang ngay lako kaya lako duro mga kay karabi dia kaya sa uagi akin na lako alo ni bay bulagi laylay singalebu arnabi lako nga do ati minikel ka masu abo ipa agira agma kaya sa uagi akin na lako bay so kay karabi baka salah agi mera masuk baka lebur baka bau akalo ila ke garua di matawa ba baka na video maka kalau iya kulin yang ngobo ra urang ini ba ko rubi ah kuna kai bakaba akalo na no bang agi na iwa ikun bulan o kai obola ke mereka dia ngelo sia lewe olu ay ubu ni singa amo ni dala baka amo na singa sande ora makani kay biya tawo iki ora baki koma kunga kay wasi bira wasi amo ni dala di ba puro biya o bola ibo daga ni bi karra bi ko bulan ba bonga muti ba lingan ni kalau ya pa kunga mawele wani buni wa imbayang bagi sesi oke ya atabuna oke uya ona si ogo oke uya na ilaw ni bisi makwele wa ila la ko dulu mo ga be karabiya tawo ya mami masu ni ba maaka mami ba kay taw uwa bogi na loma ni rara o ya be mama ni bani buladi mami taw demu gangi bulan-bulan wala ogo abma taw demu gangi bulan-bulan baka ini ko mami kay to ombal bau mami masu au mami buli bola abu na ko maaka di singa kona
mami balai ua bogi ua nalo mani rara mai buni wai me mami ba barau me jeng tangi bulan-bulan bakai warahi ua nau abale we nau me o awale ibu nga abal ni kokon pal ni boisa kon mami ba ua wa bogi u mami ba warahi ni nau bakatu ba kadi kon ro kel ni wekan ira karabi we sanga buluan rau be makali mai au donga awarai ba kadi kon ro we kai nau me la mai mami wawai ko mami ba inga ba agari namba atola mai ba bukale mai mata si o au na buka mai mata si o kai yabe mai ya ma uele wa iba to tomo mai ta ku kila itu na bula di alu hei ba ku remuka la ko mai ya marama ya kai oke tunga viva ku remuka ya viva ku remuka ya ko dau kaya obolo kaya nangauna tau yan ragi na mata tau bakila ko kaya mona nisa abesu abe andrea obolo kaya nangauna yan ragi na nabula binisinga ko na ma o wa alenga ma alubo ya mona tu amali dola dola kaya bunuai litia mai bunuai mai lahemba kaya umbayang bagi sese ike au sangai ko melu on presa kay na on rasuka kay banuai makabakatungan dira ko muto madawar mo na bebe au somunga presa inasu tunga daga pipa kila au bola ko beto ko indula ba e ko buay pag go sama ko hali e o bati suri au bati politi lewe di lubu wo ni pa kenang ngaula ini ba ini ka ba lara man ni maka dia ngamola ko na kena ko ribu mulai buli ka au to ko ngahi na singko na wili bola ko kay ngada iya banda muli da iko mula mai nai bola amu kay ngada yo kay eso kui bola ko matala agi nai o ginai so abe ma kalima igi na kay bola bola la ko ngale wili ka apalai agi nei loata stage 4 kensa nei loata oi mo saimone stage 4 kensa ba makan kay rawai tunga ka kay ge ko ro chobe sei bal nimbule la basa kay lai olere ko ro budiwai ike ni ro tolaba nga ke ena ba kay ko budiwai o makan ran kay takaba be ge tunga ka bale au na kensa ba rumah nandra honro ba men dulabi ro ni ro kay dula ro makan kay ko e gina me dula ba kare ro ba bu ni o bola be chobe sa nga wa ike la oke ya na lima nga singa oke pernah do wa ike mai na vale me pukima mai iko bina hau mai ruge ni ba gelere na lolo do le karam ge usa unti ko na tunga buladi ala mo iko do ala lai ai bali ai usa mala lai lai ko do ala lai ko na wa makan kai bosa makan kai uba da ko na uga ko no ruata basu ko mai bali mu au makan kai ko yan tidak baget sana lo au la ko ngamai ko na maasa wala nga na rubatu ba kay mo saimon kasaro kay gaw sala ko lai tinam au la kay ngaw lai tinam makan kai bosa ba o nga ba tunga ba malua ko au na bula do ba budiga ke aken namba na nga me si ngawas au la kay ngaw lai bosa be he dei si iwa mula sarawan dia sakaba tunga kene karua akalo wa mula tunga be karabi iko yung baba madal agin saranga be karabi ang baba madal agin na be karabi ka au do o muy abinga mo bakam bawa alai rawa masuk iko be kalo pati mo bago nga okay kena bulan nga ni singa dage ba iko buwa be karabi ala ko be karabi be saw aga kena la ko be green siliway ka aka ya ndio itu nga madhawa ba abugi maka uli abugi kayo itu nga madhawa ba abugi saway karuan ni madhawa ba tambe na una mode kay ka olo ni madhawa ba uda ka na una mode ba araw abugi na lalangan ni una rumo kabani madhawa ba tanama ya una rumo ilo mani awat kalima ni madhawa o kay laake milay iko na karabi ni buladi ba lepo okay au ba arong indo uwa bikaran bai be mo ele waya kay mo ro wa iko sarabe dia eda ni boriga
kona itu ngamarama ba makan ikai rawa kensa ake nang baleni ro wasele akon ro aku diwai ba makan ikai ro rumah amin ro zakapa pakare ake nang ba karo ro itu ngaangai rahi kau mawe ni sele bakatunga ba minra kai lo bakatunga ayo makan ikila kami zakapa au sakai ega bu meu di komanda ke igora ramani ikum bulan-bulan au makan ikila kami zakapa ni ubati ba we ni sele kena ba bubu da ba loa kai kau ke lubeku ayang mo ko udo ba bakilani ba ampulo mai batu malanga ka ba kai arayau ya kai sele wa agi nakan ubaka ba bio bunwai balik kali ku kina ke enera au kasar be ya masuk ikunga au bala ko ibale na pula di singkona pula ko ibale kona au ba ko sala ko ngai na pula ko ibale uranga o makan digila kami ubaka ba be ya ko meu digila au gere ni usolia mai tu ngake nawai iya bekarabi ko ya usakai omiga daga ko bekarabi ni ko bulan-bulan au makan ni buli dana tu ngake na ko ni buli au ili bolanga itu nga abu ma em basi ko may makan ni hila ayaw arong ikaya nga au makan iti arong abri tung ama arong nga hro au bala ko na singa yaw bakay gere ko bege uranga elore bakare gina may itu nga kinawai au ya ko nga kay bale ko makate ni bola makuwa ulay baka bo di kate ni ko ubina itu nga igitunga ko ubina itu nga igitunga ba sendra buat sare ko kena ititi yo arang mai yo mai bakawilika au nai ala no Mrs. White na be makalima ito wali na kileso aku bakawilika au do ngai ko ba ko ge ai wali di abu mai be dai renal au lo mai ulah mai ko no ba la ko sarnga abu kanibilo ba u ge kileso u ge kileso au lo mai ko na arna bi de singa ko na bayada pateta mix baage na kilaiso batai na tungai sulu kenai bala-bala iya batai ke pateta ba mixo baage na kilaiso au namo isulu mamare mata lombi kenaya ba kaitai namba ini sele au do ilaka ena lamba iira kaitai namba ini sele baga tuka ilaka au do kona plastiki dage me kunilago umbala dawa ni pateta ke na kilaiso melaho ngai longa lago idaka plastiki wakan reti ya wabe no oto ni bekarabi vayawa besa ambongi na sino kon kila e bilanga singa ni ona aregia kilaiso flete bagatunga ke ena leva bagatunga la lolo ke na bubuva iko bulu mai nei bola ab na rara mangan yang terus kila ya pati suri di ale lu Rotolo rosa na bulu kanina. Bakit nang ngaw na mihi aba o miga dake. Abi karami ni iko bulan-bulan may itola ni pospel ni kawatan. Ya pawili ba mati na wasi ba. Sisu e ba nga agina nga ko kaya abi karami ni iko bulan-bulan may ado vira ke gina ma. Kay obolay bola abu arasa lewe bu masabo kadaba. Sabo ko. Kila tu maaro nga iko kaya taw ni yawe na singa abu mbao era bola ko era tau ni bola na be wadi ega bu yang bagi iya dava mu resolution na bagi ko ro to lu bos na ko kali kila ke tunga ka mo nagi gile na bagi iya o bola be ala paula na ngono su mai ginagi na ro to lu bos na ko wa be ala paula ya lo resa ke ko ba mu ame be sawa lu wi wai lebu pakai na ngau na imo ba ko ai di ibu bulan oke ka be o boleh aku rekati ang ba ko boleh ang masarap ang ba ko ang ba kan ini ko boleh barasa mabidi eswe jadi alamo ibu ina na arna yo ni kospeli na puno agi pura-pura daba ai dia gilo sele o kena lingai ma awala ai di igo mula-mula kala nasinga ko na ruwa ibu iba ba isen nasinga lulele ruga nang malanga meruga lai tiba itu ngama welewa vela maceke aki umbusivyo nanda ruan rau ini ulo na presa nasinga ni ceke kon ruan rau ini ulo na presa au bakai kaya bege tiba baka muria ia lai takapa ia
Nau e rua madawar kuna kai mai TV ko na singal ule bula TV ya mai na ruan rau ini ga olu kinatungan rau rosa no buho. Bula ni. Ya lai rua e ka buala ka na ruba la mai tunga kadi moro kona kai uti bate o imbe ga ni. Ke ni ka rumbe kalau sewe ni ka rua wa uti. Ni kai la ho mi ko be karabili ko bulan balu ko malu ko. Ni alia kau ni kan pada kau mengambil doa mak. Kau pada kau menurut ni nak pergi kalau ni rawan nyako me solia begi ayalo. Jadi apa kamu riak pet ni? Bamai tanah ucisu ni rawan ni apa kamu riak? Tak umum salah ngai bang akhir nak kalau. Dari kamu lagi mau apa kamu lagi ayalo? Apa kamu Inaga ba kono tai uhu na ulan di na arana bini huwa koria on rai uhu on kospeli waira na daudi kadi na ini mau na ini kospeli kan kan batu ko tamas we ko tamas tala bergere reunio ini abi ai na arana bini huwa na kuma mas na Boleh bersilakan. Mungkin ada di luar lagi, mungkin ada di Padang. Nanti nak paling. Nah, boleh juga bisa lima itu yang paling tersedia sedikit cuma di sini. Kita tahu kita dengan tanggal universiti dan universitas. Nah, kospel itu tinggal. Nah, boleh minta maaf. Jadi mungkin bisa semua orang di universitas. Baik itu itu menakar atau itu. Balik di bulan, balik di waktu. Kapualan itu yang berumur dan berumur di satu negara itu. Itu yang diminta di sini. Jadi bos ada bagaimana di sini itu orang musyawarah mana? Musyawarah itu adalah insan itu. Lanjut ke timan menunggu menekan itu. Jadi timan itu orang menjadi kosong atau timan kosong atau timan. Ya satu menunggu lewat di sini. Amen.